مهمان نوبتی ما خودی جونیبک مرادف بله. تو من ما همه کدی میریم ازی. وای سریوز نه؟ نیفیگا سی به با فکرم این ماشین یک تا در تاجیکستان تا خان. جی. درآمد یک ماه جونیبک مرادف $30,000. شما ازدواج کردید آدم؟ ویکتور ایوانویچ با شوت شما $1,000,000 میگذارن. تاجیک از کجا پیدا شد؟ بودیکو دفترت بودیکو. سلام علیکم. اکا جان التماس همین نستنیمو وایرون نکنیم و رن سیامکا کنیم. حرف زنیم درباره همکاری شما با شبنمی سریا. نه همکاری نبود. من فکر میکنم این از همه دردی سخت‌ترین. جونیبک مرادف بسیار بابنیک. بچه نگذارم با یکون شفالاق نخری. جونیبک خودتون دارید؟ سلام علیکم دوستان عزیز، رافائیل گولوف هستم، توجیک بچه شو و مهمان نوبتی ما خودی جونیبک مرادف. بله، همه ما میدونیم که زیاد از 20 سال است که در استرادای توجیکستان با تجربه بزرگ هم در شو بیزنس، هم در بیزنس و هم در زندگی دارند و میدونم که مصلحت خوب رو امروز بهر ما و شما پیشنهاد میکنند. سلام علیکم. سلام علیکم رافائیل جان و تمام مخلصا و تمام هموطنان. برای چی سالهای اخیر احساس میشود که جونیبک مرادف میخواهد که با کریر خود رو در خارج ادامه دهد؟ من وابسته به آن میگویم که مثلا شما چندین کنسرت ها داشته، در یورمالا برآمد کردید، کلیپ های اوکراینی ثبت کردید. برای که آموختن تا که جوان هستیم، تا که قوت هست باید بسیار آموزیم. بعد در آینده حتما برای دولت خودم استفاده میبرم، برای مثلا گویا شاگردا تربیت میکنی و یاد میتیم همین کارا. برای من میخوام تا چقدر میتونم تمام اینفورماسیون رو جمع کرده بسیار در آموزم. ما برای چی زندگی میکنیم؟ برای وطن ما، برای ملت ما که برای خلق یگان خوبی ما رساند، برای ملت رسد، برای وطن رسد. من پاتریوت وطنم هستم. برای همین فکر میکنم تمام اون چیزایی که من امروز میآموزم همش خدا خواهد استفاده برده میشود برای خلق خود ما، برای پیشروی صنعت تاجیک. خیلی خوب، بهترین. خب جونیبک اکو، در مورد اسلام میخواستم فهمم که تا چه اندازه اسلامی هستید. میدونم که الحمدلله هممون مسلمان هستیم، اما کم بیش گناه میکنیم. تا چه اندازه همون قانون های اسلامی رو رعایت میکنید؟ حرکت میکنم روز به روز زیادتر رعایت کنم. لیکن اسلام هم با سین و سال میگن که اول انسان شو، بعد اسلام رو شاید فهمی. من فناتیک البته نیستم و نمیخواهم شدن. من مسلمانی هستم که تمام دینا رو حرمت میکنم. یگان دیگر مردم، دیگر دیندار رو جدا نمیکنم و همه رو با یک چشم میبینم. البته شخصایی که خدا نیست میگویند توبه، مثلا استغفرالله، آدمایی که به خدا باوری ندارن، من حرکت میکنم از این خیلی انسان‌ها خودم رو دور کنم، رفت و آمد نکنم. مثلا برای که خیلی شخصا شاید خطرناکم، با یگان چی باوری نباشد کمتر خطرش زیادتر است. باید حتما باوری باشد. لیکن بگیم ما همه ما چخیلی که شما گفتید گناهکار بیگناه فقط خدا. با سین و سال شاید در آینده هم باز از این هم خوبتر رعایت کنیم و حرکت میکنیم که فرض رو اجرا کنیم. 5 وقت میخونید نماز؟ زیاد قضاگی میشود. زیاد قضا از حسابی که زیاد قضاگی میشد. این همش بهانه، یک شاید تنبلی باشد. من نمیتونم از دروغ بگم به مردم که همه 5 وقت نماز میخونم، لیکن من نخوانم مثلا. اما میبینم از اینستاگرامتون، میدونم از دوستانتون که نمازهای جمعه رو ترک نمیکنید. نماز جمعه صبح نماز میخونی، شب نماز میخونی، کی که دلم خواست من نماز میخونم. ان شاء الله من رمضان در روزهای نزدیکی از روی سلامتیم دخترم به من اجازه نمیتید که من روزه گیرم. برای که من روزه گیرم همون مخصوصا به سلامتیم گویم ضرر میرساند. لیکن مثلا حرکت میکنم، اگر که مثلا روزه گرفتم و که یگان ضرر نرساند من روزه گیری رو دوام میتیم. و لیکن 5 وقت نماز رو میگم شروع کنم از رمضان تا که در عبادت باشیم و شکرگزاری کنم. بسیار خوب، تشکر زیاد.
دوستان عزیز، از برنامه‌های گذشته شما الکی میدونید که من با شما توصیه داده بودم پریلاژن الف موبی رو برای 2% فرستادن مبلغ از روسیه به تاجیکستان. در زیر ویدیوها کامنتاری زیاد بود. در اینستاگرام من زیاد نوشتن که چگونه میتونن الف موبی رو اسکچت کنند، استفاده برند از روسیه به تاجیکستان مبلغ فرستند. با این حال من با شما کوتاه کرده میفهمونم. رقم تلفن موبیل خود رو وارد می‌سازیم و کدی که به اس ام اس میاد آن رو نیز وارد ساخته داله رو پخش میکنیم. همین گونه رجیستراسیون گذرانده میشود. و میگذاریم بر раздели переводы. انتخاب میکنیم з российской карты в Таджикистан. ورقه معلومات میبرد که اون رو پایان میسازیم و در اونجا نوشته شده است привязать کارتу. پخش میکنیم привязать کارتу. انتخاب میکنیم روسیه. شما میتونید همه گونه کارت های روسیه خود رو پیوست سازید و معلومات کارتی رو وارد میسازیم. پخش میکنیم привязать کارتу. با تلفن موبیل شما اس ام اس میاد، کد اومده رو وارد میسازیم. تمام. از سر نام میگذاریم بر раздели перевод. انتخاب میکنیم з российской карты в Таджикистан. انتخاب میکنید کارت ملی یا اینکه کشیک الف موبی. معلومات نفر قبول کننده رو وارد میسازید و مبلغ رو 2% از روسیه به تاجیکستان میفرستید. این چون خاطر رسون میکنیم که اگر مبلغ رو با کارت ملی الف و پریلاژن الف موبی بفرستید، نفری که اون رو قبول میکند با او 0.5% بونус داده میشود. اگر خواهید که انا میگونه زود مبلغ خود رو از روسیه به تاجیکستان و اینچنین 2% بفرستید، با سیلک در زیر ویدیو بوده میگذاریم و پریلاژن الف موبی رو اسکچت میکنیم. کلیپ الو شاداب ساحل ها خیلی گرم بود فکر کنم برای در تاجیکستان و برای در صنعت تاجیک این گونه کلیپ ثبت کردن. خب می‌خواستم فهمیم چقدر مبلغ در آن صرف شد. ببینید اگر ما حساب کنیم از وای رفت و آمدی وای طیاره самолет مثلا بسیار مبلغی کلان، لکن من باز چند بار دیگر که من در همه جا میگم که برای این کارهای من دوستانی من کمک میکنن. مثلا من هم برادری که در اوکراین، اون برادرم هم در شویتزاریا، آلمان زندگی میکنه، در هر جا. او به من بسیار کمک میکنه در جاده صنعت، برای که خودش مخلص است. طی چندین سال مخلص و تمامی سرودهایم رو از یاد میدونه، تمامی کلیپ ها رو، و او خرسند میشود از هر یک گویم از یگان چیزی که من از او مثلا میگم که به من یاردم کرده میتونی در همین حالت او زود مثلا همین کار رو به انجام میرساند. من نمیدونم این برای من یک گویم یک تحفه از طرف خداوند که خیلی رو دوستا دارم. و من از دوستم ویکتور ایوانویچ التماس کردم که میتونید به ما طیاره بیارید و که ما ثبت کنیم. بعد گفت که من یک بار نباشد خودم میرم، یک 3-4 روز استراحت میکنیم اونجا دوستای هم دیدگی نه و مرحله همون وقت با ثبت کن. اینا اوکراینسای همین تاجیکستان با بودگی. بعد وقتی که جنگ سر میشد اینا گویم از تاجیکستان برآمده میگریزند خیلی تا اوکراین. خانه یک خاله داشتن اونجا، یک خشتوار داشتن. بعد همونجا رفته از نول شروع کرده زندگی رو زن و شوهر یک جا و حاضر گویم یکی از بایترین اوکراینی ها در دنیا حساب میخورد و سستهانش از میلیارد زیاد. برای همین او را در اوکراین همگی با نام ویتیا تاجیک میشناسند. بله. من بسیار منتدار از دوستی من ویکتور ایوانویچ و برادری دیگه در امریکا اکی علی، در ازبکستان اکی احمد جان. اینا برادرایی که در صنعت من بسیار کمک کردن به من باوری کردن از پیش و نه تنها مثل مخلص، همچون مثل برادر الکی ما برادرای قیامتی قوم دادگی. خود جان به بسیار میرم و وقتی ماشین مثلا مویکه میرم یا یگان جو کوچه به اون کس میبینم، بعد بچهای مایده بچهای خیلی جوانو بخا مایده هم نه همین آخران بار میگم اکوی جانبی سمالیاتتون که اومدید میگم ان شاء الله نیتی خوب. من البته منم آرزو دارم که با سمالیاتی خوب که جی ام نوشته باشد پدرم رو، دوستانم رو هر جا به سفر برم. این آرزوی من است و من فکر میکنم به اینش هم خداوند میرساند. بله ان شاء الله. انا اکنون میخواستم که یگان سرودهای شما رو یک جای زمزمه کنیم. سر سودای غم دارد مسافر و دلسوز و علم دارد مسافر، رهی دور و عذاب و رنج قسمت، قدم اندر قدم دارد مسافر و دلسوز و علم دارد مسافر. بگذار که مسافر
مسیرها همیشه سلامت و سربلند باشن، خدا نگهبانشون باشن و زودتر به وطن برگردن. من اساساً میخواهم این سالها زیادتر در امریکا باشم و در همکاری خود را در ازبکستان زیادتر پهن کنم، برای که در ازبکستان بسیار طلبات زیاد عین حال و دوستان هنرمندم هم در اونجا زیاد، برای که من کاری خود را از تاشکند شروع کردم و تمام یکمین آلبوم من، حتی من وقتی همچون جانی بیگ مرادوف، من وقتی که کلیپ هم رو، من وقتی سال 2007 یکم کلیپ رو ثبت کردم در سطح پروفسیونالی، ولی دما یکم کلیپ نبود در تاجیکستان، خیلی گپا نبود. وقتی سرودای ما سویدنی کردم، ما در اومدیم مثلا برای سویدنی ما چقدر پول میگذراندیم و همون وقت قرض هم گرفتم ما، لیکن حرکت میکردیم که سطح بالا با کار کنیم که دیگر ملت‌ها ما دیدن نخندن و بر حال ما گویان که خیلی هم در سطح جهانی میتونن کار کرد. چند پیش ما در خوجند بودیم با یکی از نفرانی که همراه شما در گروه بالا میخوندن، سرود میخوندن، مبین جان، مبینکا، بله. بسیار چیزا رو نقل کردن، بسیار چیزای جالب، حادثه‌ای که شما یک جای گذرانیده بودید در خوردی، بعد کلیپاتون رو تماشا کردیم. یعنی که همون وقتا شما یک جایی کوشش میکردید که در سرود رقص گذارید که عین حال باز فکر کنم هیچ کس نمیکند این گونه کارها رو. برای اون وقتا من یادم از وقتی که ما یکم بار هیچ یادم نمیاد، من مثلا خودم در دوشنبه تولد شدگیم، خیلی جمعی جنگای شرمنده شد، ما مثلا گریخته رفتیم در دیگر دولت‌ها زندگی میکردیم، بعد خیلی خوجند آمدیم، بعد زندگی در خوجند و گروه بالا، بعد وقتی بعد چندین سال‌ها سال 2000 ما دوشنبه آمدیم باری اول، یادم یاد 2000 بود یا 99 بود، همین کاخی باربد به کوین شده بود، اون وقت کوین میشد، بعد بینوی همون کوین به گروپ عجم برآمده بود، tam گروپ فرزین، اون وقت گریمید میکرد که گروپ ها همینا بودن، بعد ما اکو یکم بار آمده که گروپ بالا، بعد همین برآمد کردیم که یکم من برآمدیم، همین یک و پاریدن و رقص و فرمه ها، مردم هم خیلی شوک بود ده. با اولین سرود ده یادم است که هم خیلی سرود تمام شد که ایزال بودیکو دفشن بودیکو، همین خیلی آوازها برآمد 3-4 تا، اما با باید برآمد کنیم با دیگه بدی بلاک برآمدیم، اما همون خوردی خدا با شکر خیلی رو افتاده نمیشدیم، ما برعکس میگفتیم که اینا باید، بعد دویم نامیر برآمدیم، بعدی دویم بلاک ما الکی قرصک شد، بعدی سیوم سرود ما ویس مردم اجا خسته رقص کرد، مثلا ما مابین همون 40 مینوت 50 مینوت به همون زلی که 2000 آدم بود همون به دست گرفتیم، مثلا این پروفسیونالی ما در همون سین سالا ما بود، ما 13 ساله بودم اون وقت، مثلا 13-14 ساله بودم، خیلی پرویز و صابر اونا 17-18 ساله بودن، لیکن ما خیلی گویم طرف قفا به هیچ وقت نمیگشتیم، با گفتی روسا زد نمیزدیم هیچ وقت، فقط با پیش همین ما باید همونجا قایل کنیم بود، همون کار رو کردیم و یکم برآمد هیچ عیب نمی، بعد کاخی باربد سیرک رو ما درست پر کردیم، مثلا کاخی باربد پر میشد و ما استادیوم پر میکردیم، بچه‌های یاش برای همین وقت بهترین لحظه ها، بهترین تاریخ برای من و این همش درس بود که امروز به من بسیار یاردم میکند. بله، باز میدونم که همون وقت بعد دیگه همون که شما در کاخ باربد شناختن در 2 روز کنسرت گذاشتید، بعد 2 روز وقت داشتید که کنسرت گذارید در کاخ باربد، خودتون وایت اون کردید، چوب کردید؟ نه 2 روز نه، یک 5-8 روز بود، 5-8 روز مثلا این هفتهش با یک بار باربد گرفتن گفتن که کنسرت، بعد ما خدا ما هر چهار ما آیادم نمیبرد 150 تا افیشه همین جا با نمیدونم کمی علیکه ها، همه استالبه ها، تمام شهر با استانوفکو، همه جا با اساتو، یعنی گذشته 11 شب تا 6 ساعت همه چسبوندیم. این همون وقت با همه خیلی ما خرسند بودیم وقتی 100 مشه میچسبون، 150 میشه چسبوندیم که خیلی آسان نه که همینه چسبوندم، لیکن خوشبخت بودیم، ما خرسند بودیم و ما باوری میکردیم که
ما مثلا آرزوهامو جامعه عمل میپوشانیم. یکمش خدا، دومش خدا ما باید همین کار رو کنیم. گفته باوری داشتیم، بسیار انرژی بسیار بود. و همین کار شد، کنسرت زال پر شد. کنسرت نظام پر شد. بسیار جالب. وقتی هم که پرداخت شده شد، کاخی برباد با وقت خیلی استیاچی هم میفروختن. وجود جوی پا میموندگی نیست. در کاخی برباد. من 13-14 ساله بچه برای من یه احساسات بود که همه مردم برای که گروه شما رو تماشا کردن. در آن جمله من هم هستم که مثلا اونجا با یک 10% هم شاید مخلصی من است. برای که به دوشنبه آمده باز از نو با پا خستن آرزوی من بود. برای که من میخواستم باز به دوشنبه برگردم. خیلی که در اینجا تولد شدگی حتی وقتی که افیشای میچسباندیم همینجا گشته آرزو میکردیم که ولی هم ماشینای یگان کروتوی میگذاشت میگفتیم ولی ما هم وقتش به بیاد ما هم بخیر میگذاریم. برای همین همه چی باید باوری باشد، باید زحمت کشیم. با شکر خدا هم خیلی است. خدا با شکر. این است کارت لحظه از شرکت مگافون точикистон. این حال با شما میفهمونم که برای چی شما اون رو باید داشته باشید. فونکسیون اساسی اون چنینند. شما میتوانید کارت لحظه رو در 10 دقیقه از آفیس های شرکت مگافون دسترس کنید یا اینکه آنلاین درخواست کنید و اون رو با شما دستافکه میکنن. با این کارت شما میتوانید مبلغ های خود رو سالانه 6% پسنداز کنید و از همون مهمش در داخل اون از 500 تا 3000 سومونی مبلغ است که اون رو شما میتوانید همچون کردیت استفاده برید. این مبلغی در کارت بوده رو شما میتوانید از بانکомат‌های системаи корти миллӣ дастрас кунед. Мегафон Точикистон аввалин оператори имкониятҳои нави рақамӣ. Арзоб мерем ака? Мерем, мо ягон рои штоби гладкий боша. Рои нағз боша. Ин набуд мошинтон? Ин мошини ман доки ин рӯз журам мошини нав гирифта як тест драйв кунем кунем. Мо ҳамин кади мерем озӣ? Вой серьёзно? Нифига себе! Гап нест ако. Мы можем номера показать? Офигеть. Ба фикрам ай машин як тай да Таджикистон тохан? Жесть. Ҷамшед нав барои худаш гирифта. Яъне тест драйв мекунем. Всё, мерем набоша. боз як чиз дигар муҳим ки шумо тавонистед номи падарро истифода накарда худатон номи худатонро гузоред. ана ҳамин чӣ гуна шуд дар ҳаёти шумо? лекин номи падар ба ман бисёр кӯмак кард аз кадом тараз аз тарафе ки ҳама эҳтиром мекард. як хилоф фикр мекунанд ки ҷонибек муродов падараш пул додай охи таърихи мана одамое ки медонанд ман ҳамун 6 солагим пул кор мекунам, ман ҳамун 6 солагим кор мекунам, доира менавохтам. Масалан он вақт туёба пул бисёр мечошиданд. Ман пул ҷамъ мекардам. Ман долаи худама доштам аз ҳамун вақто падарам ба ман хеле ки музикантҳо пул медоданд, ман баям пул медоданд. Яки хона меомадам сразу кашида мегирифтам бародарам, модарам унҷа бо дига хештаворо. Пулкати ман ба ягон гӯем ёрдам падарам ёрдам накард. Ҳамеша падарам мегуфтанд ки агар зӯқ шудан хоҳӣ ту бояд худат шавӣ. Ман ба падарам ёрдам накардам. Ман худам аз курут аз баландтарин қариб қишлоқ фуромада хуҷамба студент шуда аз студентӣ ҳам кор кара ҳам ҳанам хеле рӯзо ба расидам. Масалан албатта бобому очам укса калон кара маблағ барои хонданашон ҷамъ кара ва ё қарзашона карам дигар дар дасти худою якку падарам худашон буд. барои ҳамин он каса ҳам мои ҳамин хеле тарбия мекунанд ки ҳар якти мо худомо рӯи худаморо пайдо кунем ки мо дар оянда масалан баъд азоб накашем. ва ягона финансова ман ба ёрдам кардаги модарам. Модарам ҳамон вақт масалан ман вақте ки солини карьерама шурӯъ кардам ман 21 сола будам. Соли тақрибан 2007 буд. Соли 2007 буд. баъд ҳамун 2006 буд ҳамин хеле зодрӯзи ман ба модарам як ман мошин падарк кардам. Он вақт нексио бисёр модни буд. баъд ҳамун як $5000 ба як нексио харида ман тӯҳфа кардаги будам. хай бисёр хурсанд. баъд хай гаштам ман фикр мекардам ҳамун соли аз 20 то 21 як сол ки ман ки шудан мехоҳам. Масалан футболистам як вақт дар кӯдакӣ футбол дар хуҷам ман бозӣ мекардам. дар бисёр мусобиқаҳо мерафтем. фаҳмидам ки не аз ман футболисти хуб намешавад. баъд боз чанд дига мошин бизнес мекардем бо дӯстам мерафтем
یک دو بار رفتیم به پریبالتیکا به لیتوا از اونجا واگن کتی ماشین می آوردیم میفروختیم از مسکو ماشین می آوردیم جوان بودیم در یونیورسیته میخوندیم وقت من علاقه فکر میکردم که با من یک کاری در کار که من علاقه حیات خود را به همونجا سپارم و از پایش شدن در کار که مثلا آینده کی میخوای شوی با انتخاب کردم مثلا و همون ماشین نکسی هم دیگه پول نیست آخه چه باید کار سر کنی باید آلبوم کنی باید کلیپ کنی همون وقت بعد بچه خالی خودم با سینو با همون نکسی فروختم بعد معقول بودم ماشین با فروختم هم 5000 کتی ما کار سر کردیم همین 5000 با برکه بود که ما امروز در طول 13 سال میلیون برای کریر ما مصرف کردیم مثلا من نمیدونم همین چقدر میلیون نفر ما پرچم خود را نشان داده در سطح عالی خدا بشکر ما تا ششتن و تا گپ زدن و تا خوردن رعایت میکنیم که یک ملت دیگه ما عیب نکند سلام علیکم خیلی شده سلام علیکم آره کتی اکا تفلیو پویا نبارستیست یک دو سه با یک دو سه پاچوت هم توف نکی من مالی براد سلامت باشه رحمت گرفتی؟ خوب گرد نیست رحمت همو اکا لینک ده برداشتی تلاش کردیم خب در چی برو گپ زدید مخلصی اکا جانبی کامادن دبی بله خب شاید انا همین فکر میکنم یکی از برآمدهای غیر عادی شما بود خستن میشه انا سال 2000 مثلا سال 2007 بود من شبنم منیجر دولت و یک توی دبی رفتیم یک برادری ما بعدی همون توی برادر شدیم آقای محمد توی داشت بعد خیلی که در 2 اتاج توی میشه یکم اتاج مردها دوم اتاج زنها گاستین شده بعد خیلی برآمدیم مردو دام خیلی پریلیچ نبود یکم بار ما برآمد کردیم که یک دزال 1000 تا مرد شدگی بود مرد بعد خیلی ما برآمدیم خیلی شبنم برآمد کرد منیجر برآمد کرد خیلی پریلیچ نکو گفتم که ای تستر برام در پیش دخترها خانم و خیلی بچه برای بچه خواندن برای ما کم ترفیعش نیست بعد دیگه تیاری که از میبرم بالاده خیلی برای دخترها اوجا دیگه خیلی میخونیم بعد برآمدیم که تا برآمدن من خیلی منیجر خواند شبنم خواند بعد نوبتی من اکو بعد برآمدیم که گفتن که مرمت صحنه نشون صحنه به برآمدم صحنه محکم پرده دارد من گفتم این پرده چون میکند گفت نه اینجا مردها گفت برای زنا از پشت پرده میخونن گفتم شما ازدواج کردید آدم چی خیلی پشت پرده ما با امید اومدم اینجا پیش زنا گفتن قاعده ما همه خیلی با من گفتم مالی محکم کنی اگه بابا یک خطی ما باودیم بود گفتم موندن که خیلی فناگرامه خوندن گیرم ما چی مویم ما دیگه برای شما میخونیم هر شما میبینید و دیگه موزیک ما خود ما پشت پرده رقص کردیم اون طرف وای مردم رقص تمام ما خیلی برآمدیم توی بسیار عجیب اینجوری میخواستم اکنون حرف زنیم درباره همکاری شما با شبنمی سوریا تقریبا 6 سال یا 7 سال همکاری کردید؟ نه 3 سال با قرارداد همکاری کردیم بعد تقریبا 5 سال ما همکاری نبود گویم تنها در همین توی معرکه ها اگر یگان کس مثلا دعوت کند رفته در اونجا میسرایدیم بعد سال 2016 ما 1 ساله باز قرارداد کردیم وقتی کنسرت های خود رو در کانادا بود در روسیه همین کنسرت ها رو یک جای برگزار گرداندیم همه چی وقت و ساعت خود رو دارد و هر یک مثلا گویم اگر یک چیز رو دوام دادن گیری شاید به دل مردم هم زند برای همه حرکت میکنم که یک خیل نباشم یا یک چیز رو به مردم فقط نشان ندیم یا گوش نکنم برای همین همکاری ما با شبنم این گویم یک همکاری تاریخی بود برای که یکمین بار در تاریخ استرادای صنعت حافظای مثلا ما یک جایه میروای تورنه کرده بودیم کامرچیسکی میروای تورنه در همون 30 سال ما در همون وقت اینقدر زلای مثلا پر کردن خچکی نباشدن پول کار کردن در دیگر دولت ها اینقدر احترام حتی در فکر ما نمی اومد راستی گفت
локин худованд масалан меҳрубонӣ кард, мо ҳамкорӣ кардем, заҳмат кашидем ва шумо фикр кунед мо 3 сол фақат дар сафар будем. Фақат дар сафар ва 3 сол календари мо пур буд. мо дар як рӯз то 5 туй мерафтем. Самарқанд, Тошкент, масалан Бухоро, Хуҷанд, Конибодом, Москва, Америка, Париж туйгардӣ мо 3 соли ҳамон аввал ин якбора барои шок буд барои мо ки мо ба кадом масалан зина буромадем ва дигар ҳамихе шурӯъ шуд кори мо ва ман бисёр санъати Шабнамро эҳтиром мекунам ва аз ӯ чӣ гум мо бояд ҳар як мо миннатдор бошем барое ки Шабнам бисёр парчами миллатро баланд бардоштааст ва бисёр мухлисои зиёд дорад. бале бале ҳам дар Ирон, Афғонистон, ҳама форизабонои дунё мешинасанд шуморо низ. аз консертҳои шумо ки ҳамон вақт мегузоштед аллакай маълум буд ки масалан ин қадар тоҷик наметавонад дар Европа зиндагонӣ кунад. Бале, лекин акнун агар чуқураша гирем зиёдтари онҳо ҳамашон аз тоҷик, тоҷикои Афғонистон, тоҷикои Эрон, тоҷикои Покистон, ҳатто тоҷикои аз ҳар як ҷоҳо тоҷико пайдо шуда меомаданд ку вақте ки мо гаранг мешудем он вақто барои мо ин чиз тамоман афсона буд. вақте ки мо дидем ки дар дунё иққа тоҷик аст, ман баъд ба қадри миллати худ расидам, ам гӯем ба қадри ватани худ, ба қадри таърихи ватани худ. баъд зиёдтар аллакай ҳозиро ман таърихи ватанро мехонам ки миллата мо чӣ хел буд ва тоҷико бисёр миллати ба фарҳангу меҳнатдӯсту баъд одамои ганда будагӣ не. тоҷико ягон кас ба номардӣ карагӣ не, масалан гӯя ҳамсоя ба рафта нападад намекарагӣ ё ягон каса рафта кушта, мо я фақат омада куштагӣ арӯи таърих, мо ба фақат омада номардӣ карагӣ. барои ман имрӯзо гаранг мешавам вақте ки мебинам ҷавоно пайравои дига миллат мешаванд ку масалан ҳатто либоспӯшиёшон, ҳатто ягон характерошон, ман ҳайрон мешавам барое ки миллати беҳтарин миллати худо мо, таърихи беҳтарина таърихи худо мо дорем. мо ҳар як бузургое дорем ки дунё фахр мекунад ба ёкати. барои ҳамин ин шояд бо вақту соат ҷавонаам калон шуда мехонанд таъриха баъд мефаҳманд. мо дар Америка будем тақрибан 1.5 моҳ. вақте ман Лос-Анҷелес рафтам студио, баъд оно ба ман шеърҳои ҳамин стилҳои американски ман баъд мегуфтам ки бародаро ман ин чиза хонам охина ман мехондагиҳо ҳар як ҳаст ки ман я ничем не удивлю их. ман мехом ягон порчаи ҳамун чизи ширинӣ миллати ман бошад, охи ҳамун санъати моя шириниш бошад. баъд ваиам гаранг шуду ва этаж гуфт ки ту патриот будӣ? ман гуфтам охи ҳар як кас бояд патриот бошад. ман причём патриот, ман ҳамун санъати тоҷика ман мефаҳмам, охи ва дилу ҷони ман ҳамун чиз ки ти ягон чиз омехта кара метавонам, чӣ хеле ки ман ҳамихе мекунам. не ки ман ҳеҷ вақт намедонам, ман дур шуда наметавонам аз ин чиз. ман мерам масалан англисиам дар кор бошад мехонам, лекин ҳамун чизе ки дар дили ман мехоҳам ҳамеша ҳамин санъати тоҷик бошад. ягон асбоб ба ягон шеър масалан шеъраш ҳатман тоҷикӣ бошад. як суруди наватон ки ҳамроҳи юлдуз турдиева хондед, бисёр суруди хуб баромад, ҳама гӯш карда истоданд. тест-драйв гузаронида истодаем дӯстони азиз, барои дар ин ҷо мумкин аст каме сахт ҳай карда истодан ҷониби како мошин нест ку ман умуман сахт ҳай намекунам, лекин ин мошина кам бояд мотороша гарм кунем. бале хуб, анамин ҳамкории шумо бо Юлдуз чӣ гуна сурат гирифт? махсус барои ман данный момент ба фикрам дар Ӯзбекистон масъалаи хондан ба беҳтар аз Юлдуз Турдиева ҳозирашба нест. мо чандин сол шинос эҳтиром якдигара мо бисёр бо тамоми ҳунармандои Ӯзбекистон ман ёрудӯстӣ бисёр гӯем наздик ёрудӯстӣ мо ва ҳамин равон кард як рӯз Юлдузҷон ки ҳамин суруда якҷоя суруд ҳамина хонем дар тоҷикӣ. пешниҳод аз дигар тараф? пешниҳод аз тарафи Юлдуз.
мешавад ва ба анҷом расид. Мо ҳатто клипашро мехостем сабт кунем та ҳамин карантин барои ҳамин ҳозираш ба суруда гӯш кардаистан мухлисо. Баъд иншоалло ки ҳама чӣ гузашт, ҳама вирусҳо ки гум шуд, баъд мо сабти клипаш шурӯъ мекунем. хеле инқадар корҳое ки масалан мо дидем ба анҷом мерасонидед ва барои ана ҳамин мотиватсия аз куҷо пайдо мешавад дар шумо? гӯё ки ҳамин худованд ҳамин сценарии зиндагӣ мана аллакай навиштагӣ аст. фақат ки ҳамина ман ҳаракат кардам, масалан сарбаландона бояд ба анҷом расонам. зиёдтар мехоҳам кор кунам, зиёдтар хубим расад ки пагам фарзанд, набера, оила, мухлисом ҳамин раҳмат гӯям, яъне номи некава монам. аммо мо аз 13 солагӣ ман гуфтам ки мо кора сар кардагӣ, мо кӯчагардиам бисёр кардагӣ, барои ҳамин ман аллакай сер шудагӣ. ман зиёдтар ҳозиро мехоҳам кор кунам ки иқадар плано дар сар. мо ҳамин соли 2020 иқа плано мо буд, иқа маҳфилҳо, иқа маъракаҳо, лекин ҳамаш дар чанд рӯза чихе худованд зиндагия гӯем дигар кард. шояд як дарс буд, шояд як меҳрубонӣ аз худованд, аз тарафи худованд буд ки одамо ба қадри якдигар расанд, одамо масалан камтар тозагия риоя кунанд. бисёр шумо дар назар доред коронавирус ситуатсияи аз дар дунё? ҳама чӣ мегузарад, иншоалло инашам мегузарад. главни тарсидан дар кор не. барое ки одам тарсад, одам зиқ шавад, иммунитет паст мешавад. иммунитет ки паст шуд, касали набудагӣ ҳам мебурад охир аз дурун. вай дурун чӣ қа вирус аст, мо намедонем дар иқа солҳо мо чӣ қа вируса масалан гузарондем. барои ҳамин эҳтиёт карда, ҳамон чизе ки гӯем табибон мегӯянд, ба ҳамон чиз риоя карда хандида насрия нас каргаштан дар кор. бисёр дуруст қайд кардед, ташаккур. ва ин як барои тамоми мардуми дунё фикр мекунам як такони ҷиддӣ буд аз ҷиҳати рӯҳонӣ ки масалан фаҳманду ба қадри якдигар расанд. бале, мо бояд пеш равем, мо бояд ҳамихе кунем ки пага фарзандомо аз моя бод 100 маротиба беҳтар зиндагӣ кунам. масалан ман ин мардӣ он не ки якдигаре ҷудо карда, якдигаре ҳақорат карда гаштам. мардӣ меҳнат кардан, мардӣ ба ватан, ба аҳли оила, ба падару модар хизмат кардан, ина ин мардӣ. хуб, баъд аз суханони шумо мо метавонем гӯем ки мард будан дар зиндагӣ як мотиватсияи хуб буд барои пешрафти шумо. мард буданам ҳамин мо мард, инсон будан дар кор, инсон, инаш дурусттар мешавад. дӯсти наздики шумо дар шоу-бизнес, дар нафароне ки масалан суруд мехонанд, ҳунармандон? акнун дӯстое ки мо нону намак зиёд мехӯрем, дӯстои аз ҳунармандо, дӯстои наздикам ки Садриддин, Валиҷон, Дамирбек, ино дар ҳақиқат мо ако зиёд вақт мегузаронем, як гӯем ноннамаки зиёд мехӯрем. ихе бо ҳама ман дӯстӣ мекунам. ҳамин ихе дӯстӣ дигар чиз, дӯстӣ масалан якҷо ягонҷо рафтан, вақт бисёр гузарондан. ман асос боз дигар дӯстони ҳамсинфом, якҷоя калон шудагӣ, боз дӯстони дорам ки дар душанбе, дар хуҷанд, дар лондон дарам, дар ҳама гӯшаи канори дунё ман бисёр зиёд дӯст дорам. бале, ҳама ин аз инстаграми шумо маълум аст ва инчунин бисёри поездкаҳое ки шумо мешаванд, ба амрико зиёд сафар мекунед, ба хориҷаҳо, баъзан вақт танҳо барои масалан дамгирӣ гӯем меравед ё ин ки ба оядати ягон нафар. расходи ҳама ҳамин аз ҷониби шумост ё ки ягон дӯстонатон? Не, масалан агар масрафе ки ман барои шахси худам, ба истироҳати худам ё бо аҳли оила мерам, албатта ин чӣ мегӯям масрафи ман аст. лекин агар даъватӣ бошам, дӯстон намемонанд ки ман ҳатто $1 ягон ҷо гӯем пул диҳам, ягон намемонам. барои ҳамин фақат шукр. командир, салом алейкум. акаҷон, илтимос ҳамин ҳастенимо вайрон накунем, мо раем сиёмка кунем. салом алейкум. ака коросоз ҳамазу бахшишдози хеле кӯ брат. ҳама соз ака. ҳамазу раҳмат ака. ака ҳамин сиёмка кардестем барои ҳамин. вилоят чӣ гап вилоят? вилоят? ман ака ҳамин айхтона зиёд наметонам. саломат бошӣ брат. ака рафт. ҳамон хизмат нест братано.
التماس جدا کنیا بس کنیم جدا کنیا خدا نگاه داره رحمت کلام رحمت خدا باشد عزت و احترام برای همین عزت و احترام خلق باشد حرمت باشد انا وقت فکر میکنم صنعتکار خودش باید حساب کند که در حقیقت زیسته بله حالا دو سرود سه سرود که تی آخری جا زیسته باید حرمت یک دیگه سلام علیک که نکشته است برای بله درست ما یگان تی ما زور نه خدا زور فقط بله ما فقط همین انسان خوب شویم شد گیایی هم من کردن از روی من احترام حرمت رفیق جان شناخته من با ما جواب دادن کنش نابرات شما میفهمید دوستان عزیز اینا هم یک خوشبختی دید شما علاقه مخلصاتون زیاد تشکر یکی از همین بای حضورم یک چیز بسیار مهم شده که بین همین صنعتکارا با کی در اینستاگرام подписаться هست از ستاره ها і بعد байн блогеров все такие ха звезду Рафаэль да подписаться фақат Ҷониби како первый раз подписаться я же давно на вас был подписан аввал инстаграматон بعد як шаб будам хедидам я такой захожу Ҷонибек Муродов обратно подписался я так обрадовался думаю нифига себе Ҷонибек Муродов рости гап масалан кадом шиноса ки дидам страничкаш интересный бошад албатта подписаться мекунам ташаккур яъни страничкаи ман интересно аст аз блогеро в данный момент ҳамин странички шумо ба интерес ташаккур кӯшиш мекунем клипи алошодоб соҳилҳо барои тоҷикистон қиматбаҳо буд аммо ба ғайр аз ин шумо сабт кардед клипи дигар дар украина бо забони украинӣ суруди нибиса ки алан бадоев сабт карданд яке аз режиссёрони клипи ман дар украина бале гаронбаҳо ва дар он клип $100,000 сарфа шудааст манам масалан агар $100,000 аз тарафи ман мебуд ман шояд вай $100,000ро дигар рақам сарф мекардам масалан ман шояд пурра ман масалан намедодам ба алан бадоев ин пулро барое ки ман дар бисёр чизҳо инро метонистам масраф карда якчанд проектро масалан ба анҷом расонам то ҷое ки ман медонам анам Виктор Иванович як писар доштанд бале не дуто фарзанд доранд ду писар доранд як писари калонишон Серёга худо раҳмат кунад ба мин садама дучор мешавад вафот мекунад он вақт дар Швейтсария будам рафтам хай хабаргирӣ камтар ҳамдардӣ баён кардан баъд ҳамонҷа вақте суҳбат кардем баъд гуфтанд ки хай бисёр душвор вақти падар фарзанди худро ба қабр месупорад ман фикр мекунам ин аз ҳама дарди сахттарин барои одамизод ва бисёр ҳамонҷо суханои хай гӯем ҳам гирия шуд яки хай ҳаёт насиб баъд вақти биромадам ба ман гуфтанд ки агар илоҷаш бошад ягон суруд тайёр мекардӣ барои Серёга ки хай рӯҳаш шод бошад ягон чиз ҳамин аз тарафи ту ман мехоҳам ҳамин чиза бишнавам баъд ман вақти Москов сафар кардам якум дараҷа аз паспушти ҳамин кор шудам рафтам пеши Равил студия ман тамоми ҳамин таърихро ба ӯ фаҳмондам дар ҳамун ҷо дар мобайни тақрибан 4-5 соат шеъру оҳангро мо тайёр кардем баъд вақти ман сурудро равон кардам хай онҷа ҳама хай боз гирия кардаги чихе хай сурудам бисёр таъсирбахш суруди нибиса дарога вдаль баъд як рӯз ман ҳамин шаҳр ба телефон кард гуфт ки ҷоник я договорился давай прилетай короче какого-то числа сейчас тебе продюсер мой Игорь позвонит Алан Бадоев короче вот на эту песню он снимает клип а ман дальше намедонам ва ё чи набошад барои Алан Бадоева чтобы ҳамкорӣ кунанд худи украинцо ним сол як сол даочират меистанд заявка дода тамоми 100% пула оплата карда бо тақрибан як сол интизор мешаванд ки ай кай вақташ ино дар ҳамин як мобайни як ҳафта Алан Бадоева аз Америка оварданд ва дар кадом ҷо передача съёмка мекард дар Лос-Анҷелес баъд моам рафтем клипа сабт кардем ва вақте ки ман ҳамон сметая тамошо сметая нигоҳ кардам ки хай маблағ хай ман аку гуфта наметавонам ки барои чӣ ин пули масалан худи бародари ман аст ва ӯ
медонад чӣ хел масраф кунад ба символи барои фарзандаш инҷа барои ҳамин ӯ мехост ки ҳамин беҳтаринҳо ҳамин корро ба анҷом расонад. аз инстаграматон ягон даромад доред шумо? Чунки чанд маротиба дида будам як ду реклама доштед. ҳозир акнун кам сар карда истодаем, як сол шуд. ҳозир акнун гӯем ҳозиро оварда истодааст. хеле хуб. як пости шумо чӣ қадар маблағ меистад метавонед бигӯед? И яку ҳамон администратор ки ти бояд гал зани гапо ба ман ягон дахлият надорад. хеле хуб. танҳо тақрибан 500 то 1000 ё ин ки 500 поёнтар доллар? Не, аввалишам боло. ташаккур. инчунин баъд аз он клип Виктор Иванович ба шоти шумо $1 миллион мегузаронад. Аст Игорь масалан продюсери ман ки гӯем яке аз ҳамин организатсиони масъалаҳо беҳтарин дар Украина ҳисоб мекунад. баъд як рӯз ба мо акомо гуфтанд ки ман мехоҳам ҳамин ҳар ду ҳамон хеле вложение кунам ки ҳар ду бо пештар равем. бо бисёр бо омӯзитон як уровни дигар бибуроитон масалан. барои ҳамин ҳар димоя шоубизи Украина ба даровард гӯем спонсорӣ кард ки мо ҳамонҷо ба худомоя даромада нишон дода албом запис кунем 4-5 та клип да ҳама сатҳи боло. мо ҳама хе сатҳи боло киди даромадем ки худи мардуми украиниё гаранг мешуданд ки тоҷик аз куҷо пайдо шуд. ин чӣ хе инҷа ба чо карост масалан. барои ҳамин ин ҳамаш якумаш меҳрубонии худованд, дуои падару модар ва анам хеле ёрдами ёру дӯсто. $1 миллион гузаштагӣ буд ба шоти шумо? ба шоти ман де, ба шоти продюсер. барое ки худо ба шукр маблағи шумо буд. аку маблағ бояд ба ман сарф карда шавад, ба санъати ман ва ба ҳамин проекти ҷони бек масалан. шумо медонед ки шоу-бизнеси Украина, Россия ҳама чиз пулу связь. Короба масалан бухгалтеромо буд. мо тақрибан командамо таги 20 нафар будем. 20 нафар ойлик мегирифт. 20 нафаре ки танҳо барои шумо кор бале. ман дар хона масалан ман худам пухту паз карда наметавонам. ҳатто поваре ки буд ки ҳам диетолог. ӯ ҳар рӯз оно веса бисёр аҳамият метиҳанд ба ҳамин ки зиёд нашавад. ва гӯем як администраторам ҳамеша бо ҳамроҳи ман буд. музиканто ки ҳами вай музикантоя мо 2 сол 3 сол бо ҳамроҳи мо буданд. қарордод баста карда буданд масалан ки ҳама вақт танҳо бо ҳамроҳи ҷонибек мешаванд. ва бисёр як гӯем дарси бисёр калон шуд. ман тамоман як ба дигар олам фуромадам, барое ки дар Украина ҳама мардум санъат дӯст. дар Украина вақти кӯдакошон 3-4 сола мешаванд ку оно ҳатман ба пианина, ба актёрӣ, ба скрипка, ҳанами ба инструментҳо барои хондан, салфеҷо якбора барое ки оно мехоҳанд ки фарзандо ба фарҳанг шавад. вақте ки инсон ба фарҳанг ва ягон кори бад ба даст намекашад. барои ҳамин бояд моям фарзандомо ба фарҳанг кунем ки оно меҳрубон бошанд, як кас ба бадишон нарасад масалан. اون فکراشون بسیار پیشرفته. بله. من همه خیلی منتدار از تمام مردم اوکراین. بعد وقتی 3 سال ما همکاری کردیم قرارداد خیلی به آخر رسید. روز دیگه یک ما میتونستیم باز دوام دهیم مثلا. لیکن ما یک چیز رو فهمیدم که اگه ما کنجا پدر مادر با همراه ما زندگی میکنن کمتر به من دشوار بود که مثلا پدر مادر تنها من در اونجا. برای همین فکر میکنم اکنون سفرها رو 2 ماه 3 ماه زیاد میکنم، میرم همه کار رو انجام رسونده پس به خانه به پیش پدر و مادر، برای که از پدر و مادر برای من قیمت‌ترین در این دنیا چیزی نیست. بله میفهمم شما رو. خب الان کانترکت هول هست دوام داره؟ نه از سال 2016 تا 2020 بود. خب الان اکنون یک سال دیگر چند پیش اینترویو داشتید онлайн дар инстаграм бо аслишо акимбеков ба хотирам аст ва дар ҳамонҷо як суол додам ба шумо ки намедонам каме асабӣ шудед ки гуфтед ки ҳоло якчанд сарояндаҳои нав пайдо шудагӣ ҳурмату эҳтиром намекунанд гуфтед. ҳамин як хел сиёмкаҳо як хел чорабиниҳо мешавад мерам нигоҳ мекунам аз масалан аз ягон ҷо шиштат нигоҳ мекунам хай худо бошук ако маркетику майли ҳама якдигария байнаш бо ҳурмат нест.
مثلا همون جوانان باید ما وقتش به هر یک استاد بینیم اگر یا خودمون کلام سر یکم رفته سلام علیک میکنیم اما وقت то حاضره Я считаю, что это так и должно быть. حاضره وقت با اخی بابا گیجو звезда او دو سه سرود که تیوا звезда من خودم звезда حساب نمیکنم اخی موقع کار کردیم مد تو خودم звезда حساب نمیکنم ولی ما ولی برای звезда شدن ولی باید خیلی کار کنم مثلا نو پیش از звезда باید انسان شویم اگر هم هنرمندی نقض باشه هم انسانیگری نقض باشد من فکر میکنم همون خلق هم توی بود زیادتر دوست می‌دارد و خلق همه چی حس میکند خلق ساختکاری به خوشش نیست بله درست و خلق تمام است برای چی ما سوال می‌کنم که چرا صورتای شما اچتی همش خید برای کی من اتوشی میخونم من ساخته نمیخونم توجیک باشه ҷонибек муродов мехоҳам фаҳмам ки масъала яъне рости шахсан ан гуна саволҳоро дӯст намедорам аммо барои тамошобин ман бояд аз шумо пурсам ки даромади якмоҳаи ҷонибек муродов тақрибан чӣ қадар аст медонам даромади муайян нест туй ҳаст маърака аст консерт аст нест аз мо медонед ки корои мо масалан сезонни бале як вақт метавонад даромад бошад як вақт метавонад даромад набошад лекин ҳамаш мерасад худо ба шукр даромадам хуб аст коромо хуб аст ва ба ҳамаи даромади хубро ва кори хубро орзу мекунам. Ташаккур. Я хочу уточнять. $30,000 як моҳ ба. Яку ин чизоя фикр мекунам секрети ҳар як финансови час секрети худашо дорад. Барои ҳамин инам секрети мо. Хуб шудааст. Фаҳмон. Ташаккур. Саломат бошед. توجیک باشه ҷонибек ако мегӯянд ки ҷонибек муродов бисёр духтардӯстдор ҳастанд ба қавли бапник не шояд ҷонибек муродов шояд пештара дар ҷавонӣ шояд гӯем кам хулиганӣ мекардем лекин ҳозирон ҳозир хеле уже лекин оилавӣ шудагӣ шунидем ки оила барпо кардед аллакай худо бошад ҳама нақс масъалаи зиндагӣ шахсӣ ҳама нормально ҳама дар ҷош хорошо худо башкур просто ман историё медонам акай моби нақл кардан мега ки мо мега ҳамин шаҳрба мегаштем мега якам як кас бачаҳо меомаду мегуфт ки ҷонибека гӯё ки арӯси мана нарасад ҷанго мешудем ман масалан он вақт чӣ буд ягон духтаро даже масалан мухлис бошанам бачаҳо хиёлашон ки ягон движение мекунам мухлис будан айб буд ми он вақто ман намедонам як вақтои хай буда ки ҷавонӣ ва вақто тамоман як гӯем рӯзои хуб аз хотир намебурод рӯзои хуб буд ҳама рӯзҳо як ширинӣ ҳама вақтҳо ширинии хуб дошт توجیک باشه ҷонибек ако то ҳол ягон саволи ғайриоддӣ надодам ба шумо саволҳо ба шумо писанд буд ҳама саволҳо беҳтарин нормально яке агар ягон саволи шахсӣ медодам ягон саволе ки ба шумо писанд намеомад чӣ кор мекардед мегуфтам ки братишка нагузарон бо ягон шапаллоқ нахӯред ҷонибек ако худатона доред توجیک باشه айни ҳол дар саҳнаи тоҷик мебинед ки ҳаст ки нест масалан сарондаҳои нав чанд соли охир пайдо шуданд истеъдод ки ба шумо айни ҳол писанд аст ва метавонед гӯед ки ояндаи хуб дорад аз духтарҳо аз писарҳо умуман аз ҷавонҳо ки ҳаст масалан ҳозир кия ба хафа накунам ҳозир ки аст ҷаҳонгир зарипов сафар муҳаммад рустам мадина ахназарова ха хуҷаста чанд сол буд хай ҷаҳонгир хай додарак шогирди падара фарзандашон акои хурсандмурод он кас гӯем бисёр ба мо наздик ҳамроҳи падар буданд ҳамеша дар вақтои ҷавонӣ баъд сафар муҳаммад хай онҳо оилавӣ авлоди гӯем талант ҳам сафар муҳаммад ҳам мирнигор падарашон ҳатто модарашон ҳамашон талант вале модарашон ҳам як вақт мехонд ҳамин одаме ки талант дорад ман ҳамаи он шахсҳоро ҳурмат мекунам мадина ахназарова бисёр хонандаи хуб лекин ман як чӣ гуфтаниам ки бисёртар эътибор ба ҳамун аранжировкаю ба свидениёшон агар кунам боз хубтар мешавад
точик бача. تشکر زیاد جناب کاکو بسیار صحبت خوب کردیم از دورتون از شناسایی نزدیک با شما خیلی شده هستم امیدوار هستم یگان همکاری میکنیم در آینده زنده باشه تشکر. و همه بازی خیلی بای بریزگاه کشم پیش از رفتن دوستان عزیز از خاطر نبرارید بله بعدی هر یک سلام علیک بعدی هر یک خریدن یگان اشیا دستان خود رو با اسپیرت تازه کنید سلامتی را احتیاط نیمی حیات بله نگاه دارید همیشه سلامت سربلند و خداوند مهربان نگهداری همه ما باشد توکل به خداوند مهربان بله تشکر خیر точик бача.